stoku. Konačno došao i taj moment, uskoro je sadnja za nedjelju dana, tako da eto, samo da što ja uvijek kažem, jedan kratak update i da vidite šta se trenutno dešava u budućem voćnjaku. Sad već počinje da liči na voćnjak. Ispričam i problematiku mog voćnjaka. Pošto ograda prati liniju međe, to je onu koju je geometar ucrtao, nije prava linija ograda, tako da ovaj red, prvi red, je dole uz ogradu ovako na 70 cm, što mi omogućava obradu sa ove strane ograde, jer nisam htio da se odmičem previše, izgubit ću cijel red voća. Ovo je isto moje gdje je put, znači to ću da obrađujem sa spoljne strane ograde. Ovaj donji deo gdje se lenjir sad poklapa sa ogradom, tu je znači sve je pravo i 70 cm, 80 je red od ograde. Međutim, ovdje u gornjem delu ograda dobija stomak u odnosu na pravu liniju reda, tako da ću ja sada taj stomak da prenesem, to jest red će da mi ima stomak, ali samo prvi red da bi mogao da obrađujem sa spoljne strane i prva međuredni prostor će biti, kako kažem, sa stomakom. Svi ostali redovi su pod konac. Taj međuredni prostor, veći međuredni prostor mi ne smeta uopšte, možda je malo nezgodno zbog košenja sutra ili malčiranja, ali nema veze, to je jedan kratak potez, 50 metara, vratit ću se pa još jedan prolaz. U svakom slučaju ja sad to radim, pošto kad sam razmeravao i obeležavao rupe, išao sam namjerno sve pod konac, pod onako kako je nacrtano u planu zasada, a sad to prilagođavam obliku parcele. Znači samo ovaj prvi red, ovih par sam već primakao, a evo gdje su inače. Ovdje je red. Samo tu imam da ih primakam. Evo, to je taj red uz ogradu. Primakao sam ga cijelom dužinom, to jest ne cijelom dužinom, samo ovim jednim delom, recimo odavde do još jedno 20 metara gore. Približio sam ga, znači da bude svuda ovako 70-80 cm od ograde. To će mi omogućiti da obrađujem sa spoljne strane ograde tu stranu voćke. A ovdje ću imati malo veći međuredni prostor, možda malo estetski ne najlepše, ali iz praktičnih razloga morao sam to da uradim. Svi ostali redovi bit će pod konac. Čisto da vidite, to je da vam pokažem ovdje, ću red da počnem skroz od ćoška i uz ogradu, to je taj red uz ogradu, jer njega sa ove strane od ograde ne moram da obilazim traktorom, svakako sam s polja, znači krećem ga odatle. Sljedeći red sam odmakao za jednu voćku od ograde da bi mogao da okrenem traktorom i idem gore, ali sam opet sljedeći red
primakao skroz ovdje uz ogradu, jer oko njega ne moram da okrećem. Razmatrao sam razne varijante kako ću se kretati kroz voćnjak kad ga budem obrađivao. Svakako ovaj red je taj red gdje ja neću morati da idem oko voća, nego će to biti ovuda na jednu ili na drugu stranu, svejedno. Zadnji red nisam to uradio, zato što oko zadnjeg reda ću morati da prolazim. I još jednu stvar da vam pokažem, a to je ova ovdje zemlja. Evo, znači imat ćemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, recimo 9 ili 10 voćki koje će živjeti u relativno drugačijim uslovima. Jer ovdje je, ova zemlja nije obrađivana. Ovdje je bila ona šuma koju sam ja krčio, bager je povadio panjeve, žile, sve je izvađeno, podriveno je, bačen je stanjak, uzorano je kao i sve ostalo, ali ne znam da li vi sada ovdje vidite razliku u boji, ali razlika u boji je drastična između svih ostalih rupa i sve druge zemlje u odnosu na ovu, a isto tako i, kako kažem, integritet zemlje je drugačiji. Ova je prilično blatnjava, kao glina. Vidjet ćemo sad koliku to razliku pravi. Evo, vidi se ovdje tačno razlika gdje prestaje to i gdje je obrađivana zemlja, a gdje nije. Znači, ove rupe su brown boje i krupni komadi, evo vamo već kreću sitni komadi i tamnija boja. Ostao je još posljednji red uz ogradu, malo je nezgodnije jer traktor mora iskosa da prilazi rupama. Ali dobro, to je samo 37 rupa uz ogradu. I to bi bilo to. 257 rupa za 257 budućih voćki. To je to, jedan od sljedećih videa, to je sljedeći video vjerovatno sadnja. To je to, prijavite se na kanal.